Kari Soshawa Palanadika Baya Palika Kari Soshawa Mikaran Yokedap Sala Palika Hallelujah, Hallelujah Kwaramishi Luka Call Hallelujah, Hallelujah. Kwaramishi Luka Call. Amen. Lara kunyal gonna paint a lodge. A changa will bang one gapa and well Kellian. Ron kin the dangra uri jandangra uri ditch. So Guada me Roy Motor along Goromo dong de lat Garage me Lade Jagan Mar Dangrau Ray Kwarni Kristo ti lat ko kwano ko beka so lokan dor nuari ko da dor nuari da go kangai ke juñ mon so Roy me lade Jadamar the man of God in Banyalet prophet Michael Chanpot kana damar kwani Yeshu ne prophet boy Kimtong. So motot maybe dong ngay pankun nga. Yeah, I hope dong ngay yendiala Michael boy. So go the me run motor along. I hope they don't take me to come dun charge social media. So chan ngot ka gambel. So chi boy cha gor ko jin chan so check du jine naga mi dan ko ibukul lo lor bilo toy ka mendul ko so go the me cha chi boy cha loy ko en tendial bagapal but chandum check de chana bapal so go the me de tiam no kon metoro long kayen gan mar dangraw so win mon gujiya ka yene di ngaj ka dor nuari a gom ngaj ke yobom mena jurto ko ken ko yen gade palko ka ka yene iti just ko fine ko den iri chole nuari da dore chi chieng no wal ken kwarno ko nyal ken pin kana ngaj ke kana lot da nuari da ko nyal ken pin tik in bo ban kan ka shangen jok min bini ideal in ngaf ke jabnang ronel Obekana ngat so ladian kuyen fine work and changdar palien rana taganin chamit ka kwan. It's not for his own. Chi kwida. Come down in gore just da door no redara go. I hope maji yendial. So go the me gan mar de chom kumetot. Kristo yani palanadaka so an baya palaka. I take a rin by michi kwani Kristo larnat. Come at you 5 kwela 21 men chalat ka kwigak I wanna get 26 so take range be mi chalad long so ngayen dial karen jaru bakalien che na dolarien mu bum lare ja ko jinran so mi chigak ngu loy du kagak so jin just sleep bay ni mujdu pen wor ka dam wor dalan chagak so bi akono luñ mara bu mujdu bi ko le ben top dol kot min di long tele mi chapal kwaje mandana dong chiro de toko ja but kata dan inti joy ko cha nanga social media cha nyin kunun kono cha gor cha ke screenshot ni ri goro bi ke yedol ni ti jiwa ko ngayena so goro nu ba garden kono palko kos yani ba ga challenge ke dupti goal dupti one I think ngayena katin dialon kon la to so changa misting method no dong chira me pal ko de lel la ba wiya boar mi dit katanda la wiya nan ka jara so manaka de lim ko no kwari Kristo kana kaylo aydun ko gan mar pal rodu naka amen so
de lad longbo ka brother Michael Chan. So jin Michael Chan jen jira me nyam me jak boy ko Persley baban pal reyrol ki Ethiopia ka Gambel. Jen jira me nyam me kuje invite ko baban pal. I hope ka jen jira me nyam to go ba pal kel ka dul kon nuerito kon ka Gambela. I know that. Ngaja conference she invite ke I was in Gambela there. So mother de jilang ko chaji tuong mi jek de o jete ko mi chagor damanda ni damanda ni brother Mark Thiang cha we jin chan dung mi chi o ngejie ko no mo chilat e chaka ni jika dir wo ko kuma ko de boy de o the ka court. So de ji chom ko damar chu gor ko bo ko court chet kamen ngejre reni ko polo jeni mi chaga gende mor ja sa chi mum ni jin ko bayo lugo no me jo pol na dono o ponkin kanidin ko la ne ko kanidin tara de ben kan ne ni ci kan kwardo ko lokton ko la loka per de bit ne so rong nu de ben kan de ba luk ne ko ne ko ponkin la lugo ko chong chet kamen kwarno ko nal gana pin yesu kristo lugo ko chong kan tok. So Liamiji, brother Michael Chan, man of God, chu tried. Waji jogaran, it were kakuma. Bigara me be going. Be proof ko jin, to check the nak kadob man. Chi yet. Chi lung. Take ramishi jura, me china gonna. So the reality de jichom manuku, chanidin kon dong palian kotkel. Ray Luaka bringing cash for whole nation. So langaji damar can no Cornelius Christo can a coil lo I do. Cho tried ko bijian buwaga kuma. So you kuma wrong can ko dear look dear ben look ko jiram palkot. Niji dakami jack and a matok shat kamela nijiriat kot. So cho on ko bijian bu move take a pretty bit me boten. Bigara chwale boy kim biwa goy ko mi jini ne win mon la mitala ran proof ke je mi jira no nga ke chana melele ne mi wo kan ko che bu proof ko gode jini na mene chi lat era mo rongie ko goy rongie ko dire yen kada kum jalat manane lonkana kallana so mi du boy bo take ngaj ko jini jira mi china mon lat rundere jodak so kwajile lat chiwo dong da boy jidak balangani ji loy do a coach so ngay kondiala en man gadu nyama palkot so nogo kot so ye kenyen kot dey bin me ci gade liw daman solomon di gade doma ka cheg yuria me ca beliw dey bin ca white so me take an in para palokot ko da gade take before so ngwa me ci gade liw ci je rodo wala ci poak ci konde ci cham ci na ko la gaj ko ci wi me ca aka ko re ngul le no so guys you know so and me done me ti gateka chan mit ka chan mat just para ko da gar mono der tek so nowadays tell you what should I do chan be lo jok ni obo gor ne je ko ngaje bu ni jenten set ka min ngi kon diala ko tala ramba kan ci liw ba bu ko ni ci kristo ba kono je lit so ko kuji mo ngaj ka man gadu michina meneto kam dun langaji ka ladde riyati ti ka duob kwani Yesu Kristo so chu try ko take kuma boten bigara me biyo gon ani door so gonda laare je pal rodu nuka so tele dor mi leñ dore talat korno ko ke chu ben mun gade ko bu gade be liw ko ki dore wuñ mo atal duob mi woga jiga kuma bigara me biyo gon kamin ci gorba ko de ti di alpal ba tan me ba pal langaji bu ko pale
just leave it to God should they dun ko man so should e dun ko men di long o gwiji ko yene di pal ka kot ka yene di lat ka kot ka ka yene ti dor nuari de lar ko ti dor nuari te ka ko ka ne di bu kot bi kana pal chet ka do bandan la dina so ka yene di kan dor nuari amen ka pal dialan ko la yen ka pal ni rey dol kot ka dol koten kon tin chay yat pe Holy Ghost City Church can just breaking curse for whole nation so ko yene di pal kot chani di ngwan lok pal yen kana ramata ga rek break da bugwa ramata ga joy bu korno ko nyal kana pin be jej ka tet kun so many things ti dongu chalat so yen gwit owniye amen so gwit owniye wantar goro duop mi dongu dare yi challenge ka ja goro duop mi dongu da o dare yi dol ko day yen taka poch ko kuji mo miereje angot kana network kade yendang rele ulimbono brother boy ina damar ni ibi Michael Chanpot so day yen taka room ko pal rodu nuka so pal rodu nuka tele mi chapal ka tele mi chapal yenen yen cheng cheng chaga china rodin nak la na tedi mi china oro jirun another luj mara so ko kuji mo langa yegan mar e kwarno ko nel kana pin pal rodu nuka mi jiaga chitok langa jinda mar boy so ko tok michran video rejak langa yegan mar stop posting for this case kamandan tagaye ranchi nyogo gor ko case kamandan dong tagaye ranchi mi jiaga cha nyogo goro nyok mi dong ba reply de ram mi ka duomo do din so win mon guji ni yenene win mon guji goro dang day en taka boare dor nuari mi log yene mi tayen log de ko dara go shet ga min chui doran so de lat ko tiga gat bumbum mi dan nyiran kay chat madran ko kom so ngaj ke je changa ni chim manaran chiga give up karan ti chim manaran chi ka jo ka tigram mo ko gwe ke je charam mi tolot so ka retin kon tla yen kala tla yen kana re korno ko nel gane pin tin la ger ke ting mi je ko ba tik mi go so many people chiga tik din chi I know these things nga je ndo ko ngai yana ta ga gambel ngaje ko cha te ganu ngwana kana long cha ka ger cha te man tu ngwan ka nyer cha ka ger so cha ning lere cha ko le che te chu gwaro din je ke so this all thing nyo do ko dor nuari cha let ka mu go so ku yen fine ko da dor nuari dara go chu yerim kun laran medapal ko do dor nuari dara go ka dara go nga dara go ka tudu so goy te ka nuari ja tet ka dun amen shet ko do dana le diene chari una do ngwan ken long ti chane ti go medan chaka jaka go so kuje mo gan mar de langno loyduna coach so ka kamandana chito kamadun paleje ka shot kwarnu ko paleje ka shot kwarnu ko danin pal yene kala diena nuari so langaye no paleje amen paleje ka loja mara shet ke me marien medan kai hobo marien ko yen gat ramkel yen gat ko kel karwa so gog medan ka gog te wal this all story thing ngayen dial so ci gog etaka ka ter ka gog ndo dien yene ku yene nen kwa gog bedde lewal kwa jale banwa gog juda mechi ye ko nyal gane penche jien gane ko cha joga hen gog chaling kan den dialan content chilat kayoram
eno chi yiktet che diai me kwere ga ka ji nyo de ji ne chitere du na chongri so han go kel shet ka ji me be go e ka baka bedel be ko lo ja ka liu ko charan jogo minni kamane ko charana lo jok ka cha jogen go ko chu luin jok ka do bandan wo ka ji ka chu mat ka piu ka chu mit ka kon. So you guys have the same spirit. Tiyen ke ye kel ye mo ye konel. It's not a difference. Ye kwarno ko. Kayene ku yene nen me chi joy ko chi kwani is Kristo janat jak jaga jaka ko bika bikan right ko dala nat. Chawata kani di chukan go jek telat ko mu. Telat kana right ko ki shod kwani is Kristo. Me chi ko bin chi ko wa kwar kon chakana jak. Ni ngi kana. You guys know, those are your people. Can they top pinkin? Can they are your brother? Kagan manukun. Chicken taka again is your chigi jitarun, kagan manukun. Koramichi gwai kakona arandan. So yen kayen aran kandaman. So chia gwai korodun. You guys braving one God, the living God, God of heaven, the Father of Jesus Christ. Is the God that you guys trusting. It's not another guy. It's the same Holy Spirit live inside in yours. It's not the heaven spirit. So Ramadan in Palyana, Kotkel. Again Kotkel and Dan and do Minguri no dan worry. Daka bent thing. Again Kotkel and Dan millet yede let Kareidun. Again and Dan in Palyana, brother. So chigi yenjiter. So kuja mo chulo de test. Kamada michi message meje gori yako billing kailu. Shat kamin chilling. Ka jangni ko balim gan manukon. Kuja mo chulo de test. Enda mandu no moy gwak shat kamin ngayena moy gwak dam. Michael Chan pot yandamar ni boy kim tong. So kon yala pot dia. Ka hope message mena be choblo idun. Amen.